ji Lahor cengî qehremanava kirin. Beşê dû. Lahor şêrcengî ji bo yenekê wekî qayûm hatiye danan. PKK piyon kirin şah û ji bo veşartina îxaneta Lahor xebatên pir mezin encam dan. PKK dema ku Kerkûk hatî dagirkirin di hemû dezgehên xwe yên ragihandinî de hikûmeta herêmê û PDK wekî berpirs da diyar kirin. Dixwaz bi vê awa îxaneta Lahor cengî û Babel Talebanî biveşêre. PKK bi vê hêza xwe ya mezin di warê çapemeniyê da ev lîstoka xwe ya sehîlbaziyê bi awayekî akîv bi kar anî û li Bakurê Kurdistanê vê sehrê bandora xwe li ser gel durust kir. Lêbelê PKK nedikari bê tena serê xwe vê lîstokê birêve bibe. İranê û Cemîl Bayek ji bo bikarînina piyonê xwe Lahor şêrcengî her tiştî bi destê wan ve hatî encam dan. An ku piyon kirin şah. Ji ber vê sebebê karê PKK'yê yekîmin ji bo Lahor cengî ev bû û ew kir karakterekî siyasî û ketin di nava hewildanekî ku di nava navdarên siyasî yên Kurda cihekî ji bo Lahor durust bikin. Ji ber vê yekî gava yekîmin xwestin rola wî ya Kerkûkê veşêrin. PKK bûyerên Kerkûkê hemû berewajî kirin. Yenekî bi xwe jî ihtiraf bi wê peymana xwe ya digel Iraqê ve çêkirî kir. Mela Bextiyar û kesên nêzîkî wî ji ber îxaneta Kerkûkê xwe ji erkên xwe yên hezbî dûr xist. Wê demê da ji bo ku yenekê ji vê qirêjê paqij derbixe, PKK ji yenekê bêtir bû yenekeyî. Hemû hêza xwe ya rêxistinî ji bo palpiştiya yenekê bi kar xist. Ji bo ku Lahor wekî karakterekî siyasî tevbigire, PKK pir xebat meşandin. Li ser destkeftên Rojava xwastin Lahor wekî remzekî yekîtiya netewî bidî nîşandan. Bi qasî ku dema Lahor di nava gelê başûr re dikeve Rojavê de diçe Rojava û digel mazlûm eqlî wêneyekî xwe di sosyal medyayê de belav dike. Ew dixwaze hemû gunehên xwe bi vî wêneyî bipaçine. Lahor cengî bi alîkariya Îranê pekî û hikûmeta Iraqê di dijatîkirina hikûmeta herêmê de pir radîkaltir bû. Ew dizane ku rojekî ji rojan wê hesabê îxaneta Kerkûkê lê were pirsîn. Lewma jî ji bo peyê xwe çi delîla nehêle dixwast hemû yekîtî di bin desthilata wî de be. Bi zeba tasfiyekirina yenekî. Lahor cengî û grupa xwe bi alîkariya Îranê yenekê ji nû ve vesas kir. Ji bo partiya xwe sîstemekî ku nehête fêmkirin çêkir û hinek saziyên nû ji bo tasfiyekirina hinek kadrên serekî ava kirin. Yek ji wan saziyên ku pir mezin diyar dike lêberê çi bandora xwe nîne serokatiya Meclisa Siyasî Bilind e. Kosret Resul ji bo serokatiya wê hat hilbijartin. Herçend wiha diyar kir ku ev kar wekî hesiyetbexşîn ji bo Kosret Resul encam daye, lê di rastî de ev erkê tasfiyekirina Kosret Resul bû ji karê partiyê. Beriya referandumê jî Kosret Resul ji ber giriye referanduma serbixwebûnê ji bal Qasım Süleymaniyê ve hatibû tehdîtkirin. Qasım Süleymanî gotibû gel Kosret Resul piştevaniya referandumê bike demekî nêz de ez ê biçim taziya wî. Hikûmeta Iraqê jî bi biryara desteserkirina Kosret Resul piştevaniya wê gefa Qasım Süleymanî kir. Di nava yenekê de kesên ku ji rewşa xwe nerazî weke Hakîm Qadir, Dilêr Seyîd, Mecîd Şêxcafer û di nav partiyê de hatin bêdenkirin. Yeneke niha wekî partiyekê bêhêzir li dûv karê rojane keftî ji misyona partiyekî dûr û nediyar çi dixwaze xoya dike. Bi gotinekê zeraltir ger em bibêjin qasî Lahor cengî mezin bû ew qas jî yenekê biçûk bû. Şûrê Demokles li ser rêveberiya Herêma Kurdistanê. Di efsaneyên Yunaniya kevnar de Demokles we dizane ku bûne melik tiştekî pir hêsan e. Ji ber vê melikê Sîrakoza Dionysus pir hêrs dibe. Ji ber vê jî ji bo dema rojekî kursîka xwe dide Demokles. Li hendavê kursîkê jî şûrê xwe bi davekî mûyê hespê ve girê dide. Bi wê peyamê dixwaze bibêje Demokles û karê wî ne hin têsan e. Dibe her demê ew şûr bikeve. Lahor cengî jî niha wekî şûrê Demokles li ser serê hikûmeta herêmê û destkeftên wê dihêle. Ne diyare ku çi dem ew şûr ji wî mûyê biberese. Armanca wî ya sereke guhartina sîstema hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Dixwaze kimiya hikûmeta Herêma Kurdistanê biguhere. Meha Nîsanê hikûmeta Herêma Kurdistanê bi rênimayên li dijî vîrusa korona ve mijûl bû. Parêzgeha Silêmanî jî bi biryara veqetîna ji hikûmeta Herêmê ve mijûl bibû û bi vê biryarê xwestin destê hikûmeta Herêmê lawaz bikin. Di vê meha Xizîranê de jî hikûmeta Herêma Kurdistanê di bin dorpêça gefên dewletên herêmî da ye. Ji van gefan ya yekem gefa wezîrê karûbarên derve yên Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu bû. Di bingehê de ji nerazîbûna partiyên Rojava şeva 18 Xizîranê got ku kî digel PYD şirîk be em ê wî bi PKK dizanin. Em ê nefsî muamelê digel wî bikin. Ew gefa wî jî bo PDK û hikûmeta Herêma Kurdistanê bû. Roja 21 Xizîranê Cemîl Bayek jî di gotarekê xwe da got li nava gelê başûr de yên ku agahiyan didin dewleta Tirkiye em dê wan bikujin û ceza bikin. Ew gotar di
تلویزیونا PKK دا خر وشاندن اف گفا جمیل بایخ لسر استقرار و آرامی دناو حریم کردستان دبو پیویر لاهور جنگی جی گف گرن 22 خزیران حکومت حریم کردستان جبر کریزا آبوری بریار دا جبو مهکی موچین فرمانبران 21 صدی خود بکن ل 23 خزیران ساعت 3 شبیه کی به بریار کی اف بریار پجران گوت امی آلیکاری و بریاری بن لید دمکی کندا حفسروکی یعنی کی لاهور شیخ جنگی او داخویانی پولیتبیروی جمال پرا برمی او همو کانالین راگهاندن و سوسیال مدیای یعنی کی ده راگرن پشتی چند ساعتان جی لاهور جنگی ده حساب خویا تویتری دا اب نویساندن انجمن سرگردایتی یعنی کی وی بجبه گر حکومت حریم کردستان دگل بغداد رکفتنه کی پیگ نه اینه ام وکی یعنی کی بر پسیریتی موچه داینی ناهل گیرن همان دمدا خوابکیشان جو حکومت و پارلمانتوی حریمی و یک بجی بجاردین لبردسیمه اف تویته وکی تویته که نورمال دیدن لیبلی پلانا دبن وی تویته دا و شرطی قاسی اخانت کرکوکی مقرسی داره جبر کدام لاهور اف تویته و شاندی پشتی چند ساعتان شانده حکومت حریم کردستانی دبن سروکاتی قبات طالبانی جبو هفدیتینه که پر گرین دچو بغداد لاهور وکی هردم دیسا بری خود دابو بغداد به وی تویتا خو پیام ددا بغداد و از پشتوانی ومه اف شانده حکومت حریم کردستانی جی به انجام بگیریان در راستی دا اخانت کرکوکی بداوی نبویه هیجان بردوامه لاهور شیخ جنگی به ارکی دستلاتداری سرخوش بویه و به وی سرخوشی خو ایریشی سر همو دستکپتن کردستانی دکه گلو آلیگیرین یعنی که وی چی بکن پکی که او به تیبتی عبدالله اوجلان جسال 1993 و ورده دخواستن گروه که جیانه که خود بکنو به پالپشتی آوان لحریم کردستانی دا جهه که جبو خود درست بکن هرچی قاس مام جلال و عبدالله اوجلان به پیوندین خود دیگر یک باش بنجی مقصیه که پکی که تجاران برچاو وندا ندکر وی دزانی که دبریوکا خودا دو پیش که دیگرینه لبری پیشتی نخوش کردن مام جلال پکی که جبو خو وکی فرصت اگدیتو یعنی که لگوره برجواندی خو بکار آنین دبیجی یعنی که از دیجی پدکیمه و لسر بی اساسی دخوازه تاویزان جیانه که ورگیره و به پالپشتیا یعنی که دباشور دا وکی هزه که سیاسی خود نشاندان و همان دم یعنی که جی به پالپشتیا پکی که دخوازه و لسر لنگام بگیره لبری هر چی به بلا ببه او هر دو هیجی لسر پیمانا دگل دولتا ایرانی دجین ببی حالی یعنی که خلاص بویه تنی ناو مایه اسکلت مایه ناورو کاوی والا بویه وکی آموره که سیاسی دناوا مزخانه سیاسی دیلا جیدی گیره ایدی پرزگیری که براستی جی اوه گلو کسین دناوا یعنی که دا خودی خدمت و خودی راستخینه یعنی که دی بکارن لمیاسی خودی درکبن یا نه گل باش دزانه جبی قماشی چی سروک جبو کردان درست نابه لاهور شیرجنگی نکساتیه که وهای کو خودی آرمانجه که نتوی به و بکاره لمیاسی مانجلال خودی درکبه نه خودی وی شخصیتیه و بکاره سروکاتی یعنی که بکه چوال باکور کردستان داگرکرین ترک لسر شهرداری قیومان آبادکن لاهور شیخ جنگی جی جبال دولت داگرکرا ایرانی به لسر یعنی که وکی قیوم هاتیه تعیین کرن لاهور جنگی بوی هزاد دست خود و بوان آلیکارین جی را دهینه کرن و وندا کریو به شیواز مافیاواری دخوازه خبات سیاسی بری ببه کی جان دولت کی جان حزب بخوازه جی لاهور قهرمانه که آوا بکه بلا باش بزانه و جوی قهرمان درناکه بن امال خو باش ناستکن گلی باشو باش بزانه کو جوی لاهوری لطاخ سرچنار سلیمانی لسر ماسین ویسکی نارابه و دناوا کیف و سمای دایو و یه مجاره که ماگازینی تو سروک درست نابن گل باش دزانه جوی قماشی چه سروک جبو کردان درست نابه